Hello golte ho na bon chawin jok tui chim channel la kahin lem kire tuni a thusim ingai hla ki diu hi le India mi pi ten North East India dia tribal mi te anavet name dano le tuteng le thingnoi mi group khat le central government ho akito lo dan le akivop thei dan politics langa ito banga thu anom ji am ti hi che thu sima hi ngai diuin a movies min hi le anek akitin 27 May ni aju release na bol bebuhin thusim ngai pantau hite movies ong ki patin Delhi he night club khada thingtlang mi North East mi yong he anom win birthday among win he hichen sipai ho hongin a night club nei pa ko ma chu sumathum le sum chu athum tambal hintin khat pa jong hen ka pe lo ding na hi anati tai hiche par chun sipai ho jong alung hang win numei umo se se chu aban banin ahin man ta win nunga khat aido kiti khat anomen he police constable numei khat jong hen aido cho bengin Thailand akona massage bola nong hamatin Hanoi na noin ama hi North East India mi hi het lo hi amel hi Thailand ho to kilo asa Asia hi eng a ho hi azingin aido akimuki den ama hi boxer khatani hin India mina hi kichi ma an chi gu hi hichia coach pu hin azana chu an hlat do hi police okoma India team selection an ball ji pa hi alung hang tle zingin zani thla achun an hlat do hi leo chun tua hi newspaper amin hi aphalo langta ki soding a hi tai iting ki select thei ding hamati chuteng le ki select le ama hi Chinese bangbang a hin India mi talova Chinese langzo hi amin chi ding hi ati tot na tokop ina se selection ball pa hin aido khela hi Haryana nu mei khat hi select a ball good hi tai hichi parazon a coach pu jong alung hangin selection ball pa ko ma chun hichi Haryana nu mei na select sanga khon aido hi select join ama hat zone te TPA aido jong chu alung hang hle jingin ama jong achi do ding ko na chun selection ball pa ko ma chun hichi Haryana nu mei nu na select nu ko ni khat ken ka kidel pi ding hi ana ve en ka hat tho ding hi ati na da thatai hichi zo wachun go thlang pa aman hi hong su do tan ama hi India government in India secret agent hi anaman jiu hin galgu bol hol athema gugu in na sol jivin CID bangma hi anaman jiu hi tua jong hi ama hi North East India langa mission khada hin solo hi North East India hin minasata khada nomin ama hi tiger sanga kiti ama hi ngamwalam kai ti ding dan hinten sipai jong tamta anein kumsagi langzen hi government hi to anaki do jing a hin azozo na hi India government in jong ki chamna thu ki ho pi dinga hi anako jing an hi tiger sanga hi media ten interview a bolvin ama hen India mi ka hipon ka hi jong ka hinom tapoi anati a hapta ki tengle tiger sanga hi India government hi to ki chamna thu anaki ho lim ding an hi tai aman jong hi North East hi anum na sotan hichizi hin undercover agent hi yong hi koiman an hedo tapoi tiger sanga jong home minister pu to hongkimu to ding in Delhi hin hongtan ama ho jong a kyo lim tawi chamna thudola ding in tiger sanga thudol hi ahong thip den dena hi le group tha khat ahong min chi ki tai Johnson anakiti Johnson group hin thil pha na bol jivin chuteng le school chapang a hian school ho an hong jivin khamna thei hai theilo ho jong kem ana sa pi jivin hi Johnson group hin lungtup khat ananei kiruwin ama ho hin hichizi hin meithal ki cho na dingin sumho jong anadong ki jivin hi India golf le tiger sanga akyo chama hi le Johnson hin golf ahin suboi ki tan hichizi hin a khol to le dingin athu hin hetu dingin undercover agent Johnson langa group aga chi dingin aman hi ahin sol tawe aman in jong amin hi Joshua anakisa in chuteng le Johnson group langa lut na theiding hi lampi anangai to jingin mancha ho ana supply ji tai nikhat aman Johnson group mancha ga supply go na chun aman adong tan ipilung tup na neiwa hita na umvam ahilo le koiham leader len pen atina dongen he hichipe da chun police ho hong tan aman jong Johnson aloi ho chu azam do na theiding lampi an ki thopin anazam do pi tai hitobanga chu amanin jong Johnson group chu anaki thopi je a hin Johnson group in jong anata san hle jeng tawe aman hin ni thla se le restaurants kat hin cha ga don jin hichia restaurants nei nu chu hi le ema anakiti
itilang hamachun aman le aido yong he anakilung sir khatron amani jong hichi restaurant sa hin aga kimutu jingji thronin a hi hinla hichi hozo se chu aman dinga ami son plan khat anahi aji chu aido apa hi Johnson Party a active member loi ta khat anahin apa ko ma he ahlun theina dinga hi achanu hi akingai pi bo anahi nikhat Johnson Party ho hen aman ko ma hin mancha tamta hin thumuwin amanin jong ki het mo thu sa ten Johnson Group hi miki thopi dingbo hilo hamati Tiger Sanga Group he ana phalo wadana na hen chuteng la government to ma ong ki khut job ta zia he Johnson Group hin ana vet nom ta povin Tiger Group hi tha chiding het chiding ana tiu hi tai hicha aboina hong ki pat na ho hi political party ho ji ana hi amanin jong ahin he hoi tai amanin jong Delhi langa senior ho kola bolin government in Tiger Sanga te ho bona kyo pi theile Johnson Group jong hi kyo pi lew aphai ati ahin la senior ho wang ananom him pove amanin hichi Johnson te ho group ahin boy pi jeng hi senior ho win adat mo hle jing ta win hichi ji aman phone jong hi ana track pi ta ve hichi government alam kai ho hen Johnson langsanga amanin panahin la hi ana dei ta pove aji chu government hin Tiger Sanga te ho to kyo ma na hitan chuteng le ki chamna jong hi a kham khama na nei wi tai nikhat government sipai ho jong hen Johnson Group a pangdinga agin mo se chapang khangdong ho hi a kho wa hin a chiwin agaman ta ve hichi chapang gotlang chapang amat lawa hi restaurants nei nu ima achapa niko jong hi anapanga hin amanin jong het phalin niko anu chu puin sipai ho om nalang chu na chi thontan niko chu aga hol do thanin a hin pui do thon tai niko hi gotlang chapang cha hin Johnson Group holanga butha le anapang ji hin Johnson Group a hi panding anagu tendan an he niko hi anu hin Johnson te ho group hin zole pangkhan te atin Delhi langa lekhasima solding aneti tai hin la niko wa ananom pun anachi tapoi lamkai pu Tiger Sangan jong ai assistant pa chu sei pen Johnson hi nidanga chu keidinga na na to ji hin nikhat chu ka thu sei agial thailo pharin ama ka group a ko ne na zamin group tha anaki phua tua hi Johnson Group anaki tiu hi ati pi tai Tiger Sanga te ho gong hin Johnson te ho hi chaido di ti tawin mi pi hi nga hin koiman Johnson Group tua ko na a support loading a hi ati pi tai nikhat hi Tiger Sanga te ho sipai ho hin niko te kholang hin ahung tawin hi le niko le aloi chapang ho chun hichi ho hi sapai ho chu akisel pumpum bachun songin a sep tai niko hin aga se a hi le sapai khat hi alu a sep khatan thisan a pot jeng zunging tai Tiger Sanga sipai ho jong chun hichi niko chu a hin delta win matli ti tawin hi Johnson Group ho jong hi akom wa chum hi win ama hon jong niko chu hu do te ring a ti win Tiger sipai ho chu akap tawin hi phat shot ta hung ki kap tu zo win niko hin hichi Johnson te ho group a hi a ubanga khat hi agial jing a hi na cousin brother an hi hichi cousin brother pa hi akap li tawin hi le niko jong alung hang be se jengin phula ading ati ji chun hichi Johnson Group ho hi ana join tai a khat langa nunga nu aido apa jong hi ina jing a hi na maong hin government sipai ho hi lo le Tiger sipai ho hin ahung hol do duty ki het jen in hi ada thagutai aido jong apan asai pin nang jong India dingin ka kichemin lang kei jong India ko na chamhlat ne dinga lampi ka ngai to dinga hi atin amani jong aki khen thon tai aido jong hi hichi boxing a Haryana a nunga anu hito ga kichim ding hi ta ji hin aki ngai pi pa aman jong hin ga tha ding ati tai aman jong aido te na ga tlungin aido na het lo ka cha chun ale khau thiam thil le kha kho ho chu a hol tai hichi pe ta chun aido na hung mo en ahung hedo tai aman jong adongen nang koi ne hi ham ipidinga nang hita hen hamati amanin jong seidi hetapun aman jong jing hi lo le thaini lang le ipi ka ngai to hi ne hin het ding hi atitai aidon jong alung sit ta ta thu cho sein hi le aman jong hin bol khel akisat le jing in hi nikhat amanin jong aido pa hi agu in a chin agakimu pitai aman adongen India a hi ipidinga nom lo vu ham ipi boina na ne yu ham agatin agadong tai
apa zong chu na hin sei pen India mi pi te hen North East mi pi te hi ipi azong ai gel lo hi India mi azong ai gel zi lo hi ati chu teng la mu sit dan ho a hin a ha sat dan ho zo se chu aman an sei pi tai sepai ho hin aman phone ong hi tracking anabol jing je ve hen hoilai za hamti chu heta ji wa chun aido pa manding hin ahung ta ve na hi Johnson party ho zong hi cha hin anazam do go ki ta ven aman zong hin anaki thopin anazam pi ki tai Tiger Group le Johnson Party zong anaki kap to kitawin Johnson Party hi mitam ta ana thitai hichia hi chapang niko zong hi ana thitha tai niko nu zong hin aman hi government secret agent apan hi ahin hedo atan hichi hin aman zong hi lungna ta in a hovin anada thatai hichi phar hin aman zong hi achunga lamkai hon order ahin pevin aido pa hi agamat a ahin thading ti hi thu an pu hitai government in aido pa hi tha jing ding a order a pi wangwin aman wang hen alunggel hen aido pa hi mat tho a court a achung thu sei sa alunggel ho jong government het sa ding ti hi angai tu zo tai aman le aloi sipai tam ta hi Myanmar hen anachi tawin hi aido pa manding hen hi chi aga thun wa hi le Tiger loi ho chule Johnson te ho hi aniki kap to lai tau ana hi amanin zong aido pa hi akitho pilo wa hi le athi te te ding a hetai hichi hin Tiger se pai ho zong hi ha kap en akap tawin azo zo na in aido pa lamkai na in Johnson se pai ho si siong hi anaman tawe akhat langa aido zong Haryana nunga nu chuto boxing anaki chim hlontan ama hi ana hat tai hichi hin ama hi India mina ki chem ding in select ana hitai hichi thusimin asai nom tamta ana omen government political leader hon lampi ana gung jiwin thingnoi le thingnoi zong ana ki kap sa ven i macha phat chom na yong ana nei de ki ji po ven hi chuting le hichi movies ahin tho zo wa ko na hi North East mi hi mainland hon ahin ngai sang diu zong ta sana omen North East mi amu sit sit wangwa India mina panla zong tamta ana umjing hi ahin het do diu ta sana omen kinep a omen hi hichi thusima dialogue khat kana ngai nom na chu go thlangpan amanin ana sei chu hichi India a hi paule hamin i macha apopoi chuteng le North India South India kiti naw i macha thu ompoi abona hi India hi chewe anati hi anal hle jingi golte ho anek movies in explain chu hi chanchui tantin South ta ahin chomcha het bai ta kin explain ahin sei hai zinga hi le komena ki hetu taw hi te labon chawin mangpha